Mangikhuluma la ekhaya mina ngizwakala nanoma ngicela izinto uma akangenzeli mangicela ukudla ngiphakela bangitshela ukuthi kumele ngiphume mina nyekuphi kuphi mangicela izinto kodwa ngumntana wala ekhaya mina ubuyadakiwe ebusuku akokotele thina silele kumele sivikele sivulelene wena thula ayikho into engizoyikhuluma nawe wena ayikho into engizoyikhuluma wait uyadelela wena that's why mama ngangenzeli that's why mama ngakwazi ukuyenzela next ufuna ukungishaya akwazi usimela ezindoda akwazi ukusimela Thabo Hello, I am so super excited to be here, excited about the new episode we got to have today, and that's exactly all about Jozi Pascoe Bull Stories. For those who don't know me, I am Lady Blue, and for those who already know me, thanks for always tuning in. Without forgetting to email us on josipascoe@30.za. So guys, today kiko family nya Madlamini, ke ngoletse ke ngwana Madlamini Thabo, ke na le Thabo le ausi wa Thabo le mme wa Thabo. Motho moholo le kae? Siyaphela njani ke teng motho moholo ke rata fela nje ha o bile wa re fa sebaka so re fela re kene jarateng ya hore le Jozi Pascoe wa be fela wa re fa chance ya hore wa isebakeng re kgone re dule mo o re fe motsotso o tlo kgona utlwa Thabo ska ha re ngolletse mo o re ngolletse le bakeng le feng motho moholo hayi ngiyabonga nami noma ngingazi ukuthi unibizeleni uThabo kodwa sengizozwa ke sengilinde khona ukuthi ngizwe ukuthi ukhuluma ngani kwenzakalani ngaye okay ngiyabonga mama Thabo my brother ke kopojotse mama hore wena hantlantle why o re bisitse le Jozi Pascoe le hore why o ngolletsa hantlantle kahle mina ngipalele iJozi Pascoe ngenxa ye treatment engithola la ekhaya umama anga-street ngokufana mina nosisi angazi maybe ukuthi ngimdala or kanjani sengina 2 years ngiqedile isikolo la ekhaya makumela ngilungisele ukuthi ngithole ngithi manje ngiye khona city uthulile mara usisi ngapha uqedile mara sekayalungisela yena ukuthi izinto zakhe zihamba kahle ukuthi akhona city mina uthulile ngami i-treatment yani wena Thabo unenkinga wena Thabo mama unenkinga Thabo no intense I wrong but baba ulandela ama camera for ini Thabo why ubukisa ngami why fake mothomolo ka hlompho le binkokobetsi treatment yani ngikuphatha kanjani Thabo ngikuphatha kanjani ke kopojetse mama Thabo go kopa le mo feng chance mothomolo ke o re bitsitse ekhaya akazi usitshela mayisisi ngicela ukuthi uThabo akhuluma azokhona ukuntshela kopa le uzongilandela ama camera ekseni kwami uzongikhuluma nge-treatment Thabo uzochaza jwang ngicela ukuthi achaze ke nizokhona ukuphatha kanjani Thabo ke kopa ba jwetsa gore ba kwenzani please mama ke kopa re fese baka mothomolo ke a kopa because of letsa ngo be difficult for Thabo ga explain ke o re bitsitsa ka baka la go batla thuso mothomolo kopa o botsa something a retse so a ke re Thabo ke ngwanao le ausi ke ngwanao so o re sebetse jwang ka taba if wena o sa batla o fa ngwana ha o re o lla ka eng ke ngwana hao ha no bitsa show man lo mntana lo uyinkinga uThabo uyinkinga yini mhlambo yenza wrong ma zona lezi izinto engibizele zona yabo mangikhuluma la ekhaya mina ngizwakala nanoma ngicela izinto uma akangenzeli umama akazingeni mawucela akangenzeli lutho samsana ukuthi ngibuye ebusuku mangicela ukudla ngiphakela bangitshela ukuthi kumele ngiphume mina nyekuphi kuphi mangicela izinto kodwa ngumntana wala ekhaya mina kodwa street ngokufana ngikuvulela ungene kwami uhamba uyophuza utshwala ubuye no Thabo into yenza ubuyadakiwe ebusuku akokotele thina silele kumele sivikele sivulelene uThabo akahamba yophanda ayenza ama peace job ahamba e-varsity kodwa ngiyophanda kanjani mama kodwa mangicela izinto awungenzeli mina la ekhaya njengabanye abantwana ngithi ngikufundisile uyenzile imatric ufunani angithi ufikela ku grade 12 yini osayifuna kimi umdala mawungaka Thabo ucelile ngasho ukuthi ngina 2 years manje ngihleli la ekhaya ungenzeni lex ngiyacela ukuthi ngilungisele izinto ngami ngizokhona ukuya e-university wena thula kokucala wena thula ayikho into engizoyikhuluma nawe wena ayikho into engizoyikhuluma nawe no akazi umcele ukuthi uyamiyeka Thabo wait uyadelela wena that's why mama ngangenzeli that's why mama ngakwazi ukuyenzela next ufuna ukungishaya akwazi usimela ezindoda akwazi ukusimela Thabo akwazi ukusimela into yesidelela la ebusuku afuna ukudla kimi ufuza ubabakho no ungafaki ubabakho ufuza uyise ungafaki ubabakho asikhisi Thabo ungabalwisi angisize sokuncela ubaba ungenaphi akodwa ayikho kahle lento abangenza yona mina la ekhaya
Mama, listen. Thabo ko hala mutwa. Bothata ba o lona neng ha Thabo atla, like abo o tswa ko kae le sa motshulele ke eng? Uzophela utla Wena mamutshulele. Ga motshulele o re motsuele. Ya motshang. Kupheka yena. Mama, Kupheka ngiyakuzwa yena lona le liphekile. Aphekela uthaba kana mfazi la endlini. Uyaphekela next. Ngiyamphekela. Uyaphekela Yes, ngiyaphekela. right. Ma wa ungaphekeli no. Hayi uthabo mdala makangaka. Mdala makangaka akayibone. Usebenza kuphi? Yini into eyisebenzayo? Yini into eyisebenzayo? Angisebenzi kodwa mina ngiyesikolweni mina. Yena intanga zakhe ziyasebenza mina ngenzeni? Opportunity yokuthi esikolweni. Kanjani? Nawe itholile ithuba lakhe belikhona. Mama athi ayosifunela amaphisi. Ngoba uhlulekile esikolweni mos. Uhlo wena. Mama why ufuza uyidlo? Ufuza ubabakhe lo. No mama usike na ntatwayo. ubabakhe. Ubabakhe bekanjani? Mutho umuntu ntatwayo Wena na. ufuza ubabakho. Bekanjani? Wena ufuza ubabakho wena. Kushiwo kanjalo emntwaneni. Ubabakhe bekanjani? lo. Ubabakhe bekanjani mama? Mawuthi mfuzile ke batla utsiba. Re understand nani Uzisa ubuhlungu lo. Lenzondo yakho mama mhlambe ukuthi suka kubaba I think lena yes. It's okontate. Yazi mangibona uthaba ngizobuhlungu. Why mama? Sicela usitshele why? Ufuza uthemba lo mntana lona. Mama uThemba bekayenzani? Hlukumeza kakhulu. So mama awucabanga ukuthi lento le kaThemba iyo yenza ukuthi ube ne treatment unfair kuThabo ngoba uhleza kukhumbuza. Ngoba vele mangibona uthaba ngibona uthemba. Oh, askisi mama. Mama that's why Thabo wena utreata so athi makakubona ubona uThemba. Oh, zasondela woza Thabo woza please. Excuse umuntu omdala excuse. Kodwa mangithi sifuna thina nje sikhalela ukuthi abantwana bakho batreat ngokufana yabo. Lento yenza kulona uyenze ku Ubaba lo mntana uhlukumeze kakhulu. Shuthi mina ngifela izono zikababa la ekhaya. Shuthi mina ngifela izono zikababa. Makumele ngithole treatment efanayo nobuhle la ekhaya ngitholi. Shuthi ngifela izono zikababa mina. Mama sotsho ngwana oh that's why udula neng o sa rata ho mo etsetsa dintho. O hopotsa Themba. Ungikhumbuza uthemba mangibona yena ngibona uthemba. Mama I think wena zangwa ya kodi counseling maybe wenze ntho tse ngata ntatwayo gabe ga e. Ya khona umntana makanali icala ngiyambona. Ya senyabo ukuthi akanacala kodwa mara kubhlungu. Akadule situlo. Nenyenza yona la ekhaya. Motho molo ke kopa re bue because of taba e ke ya bona o ka wena. Mama emapele so o re each and every time bohloko bo ntho etsang hore o be le enga for ngwana hao ke ka baka la ntatwayo. Ya indaba kababakhe yobe kangihlukumeza kakhulu babakhe. Angishaya manje mangibona uThabo naye yaphuza so. So Thabo uyaphuza naye. Uthabo naye uyaphuza umntanami. Abuye ebusuku angikokotela afuna ukuthi ngimphakele. Manje kuvele kuvuke konke lokubhlungu lobuyana ngicabanga ubabakhe ngoba naye bekangenza kanje. Sizama ukukhuluma naye umfana nje ngobaba. Ya buwa le Thabo ene lwena ubuwa. Yeah ngikhulume naye Because of le motho ntate maybe lena ka apply and a youth especially batho ba young maybe wena kumkana omo. Thabo ifirst bond yami ngiyamthanda. Kodwa into ebuhlungu yo. Vele ngicabanga ubaba. Motho molo re ketse so ke nana wena azangwa hila ka tsela e sharp and ska uzangwa hila ka tsela e sharp ke yona o yetsang go be le bohloko le Thabo etsa ntho enyane o yetsi Ngiyaxolisa kodwa mina into bengicela la ukuthi ngithole treatment efanayo yonke into la ekhaya. Ngiyakuthanda mntana ngiyakuthanda kodwa nje ubaba usizo singakunceda sijozi bicycle ukuthi uthole isizo lokuthi ukhohle ngalento uThemba wakwenza zona empilweni yabo. Ngiyajabula kakhulu. ya mama ke nana re tshwantse o thole thuso because if ha o ka wa thola wa sheba situation e ka se change ya Thabo mfana ha o ka wa thola wa sheba Thabo mama ntho tse dingwe na lo ba le enga ko yena thoba tsena ba mkhumbuzo baba ne uyabo so abasheru baba uThabo no sisi Abasheru baba ubabakhe ubuhle nobaba wakhe naye hayi mama ithi ukuthi Jozi bicycle wena mele ufe thuso uthusa le ubuye ka mathatha ngajabula abantwana ngajabula uThabo ngiyamthanda njengomntana kodwa nje ngivele ngicabanga ubaba wakhe ngihlukumezeke kakhulu mama aski Thabo nawe mamela yima uyakuchazela musu umuntu omdala ukuthi inkinga yini and into besingayazi mara manje uyabo uyabhema uyaphuza mfethu na kumele utshintshe izindlela zakho dog because manje uyabona uabuse umuntu esifazana ukuthi ukutreata ngalendlela ukutreata ngayo ngoba unama pain ngaphakathi awukazi umhlalise phansi njengomfana umdala mawungaka uthi yami umhlalise phansi uma ulethe umbuzo ukuthi ma yini esingayilungisa yini esiyabo because ngumama wakho lona wena uphuziswa yini Thabo askisi my mama unusa ke wena most of the time a re bue o kokotele mama masiu o etse ngotlo wa unusa ke
askisi mthomolo askisi mina izinto ezingenza ukuthi ngiphuze la ekhaya yizo zona lezi ngoba like angiphatheki kahle so like mangiphuza yonke lento le yabohla mara still treatment kuyafana into eyi-one. ma uyabona ukuthi kumele ustope leyo behavior ngoba uhethu mama ya usukuma umtshela ukuthi uyamthanda umama wakho lo wena nje Wami ngiyakuthanda. ya hayi askisi bathi baba ulaskisi Yebo man, ngiyaxolisa. Ngiyakuthanda Thabo. ulo khamet wait motho molwane ntho tse ding di pastor tsa bona ke tsona tse etsang batho ba bomme or batho ba bontate ba bele Kanjani ngikhulume nawe? Ngiyaxolisa. Ngikuchazele lento engadlula kuyo. Yebo. askising wait hey guys ke a tshepa gore la bona gore yane I nna le nwana la ishem ho bohloko because ska ke bua so ke thaile gore itse keng ke ne ke itse gore mama o abuse Thabo because of eng but ha ke thola story mama kore family ya bothabo ke ntho reng mme wa bona ne ha share ba share ntato iwane le osu a Thabo so mme wa Thabo ha fi Thabo treatment e tshwanang la ngwana ha bona wa ngwanyana ska sa mo fi treatment ya ngwana bona e tshwanang la bona ke ka lebaka la hore ha shebile Thabo mo putsa ntato ae o mo putsa history mo putsa di trauma tsa o mo putsa ntho tse dingata so rona re le Jozi Bioscope re tlo thusa fa mama thuso ya go tsa keng re bone hore aka thuswa keng if o hloka therapy re mise therapy o fihla ka counseling bona re tlo make sure fela ho be le batho ba buang le ena hore a hile a be sharp mo moyeng hore a tloe mo situation e ya leng mo yona so that a tlo kgona ho tshwara bana ba e ka tsela e sharp e ska ga shebile Thabo nna o pole monna wa hae o ntho tse bad e ska ga na shebile Thabo na etseng so ke tlo make sure wa itse keng nje o thola thuso mama because of asalla so le nna ke bohloka donwana live so that le Thabo tlo treat ya sharp re try le gona o bua le Thabo a tlo nwa tlo lo etsang ba ntho tse di heta mama guys ke a le rata ke tlo le bona the next episode if le wena o phela le motswadi wa how treat bad o ska tshaba fela o tla o rona ba no tlo sa tsebo gore motswadi wa ga o tshware so se so sa keng ke a le rata guys kaofela and I'll see you in the next episode yes baby